Reka mbakengurukire inshuti banywanyi bacu mukomeje kumviriza ibiganiro n'amakuru byacu muhereye ijyanye no ku migabane y'amakungu ya kure, abahereye mu karere k'ibiyaga binini, abahereye ngaha mu makomine agiye atandukanye mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Turi kwigenekerezo rya kabiri Ntwarante 2024, tukaba tugarukanye amakuru atosoye yabatojwe n'abamenyesha amakuru bacu bahereye ijyanye hino, cane nkawe mwaje gupyonda sabone ku batarabikora manuka munsi iyi video uracubona ijambo sabone ufyonde ko uracubona n'akazojya nyene nako ufyonde ko hama tuje turabana amakuru tukiyeza kuri imbonesha kure imwe dende ikugezaho amakuru yizewe utasanga handi. Amakuru yo adushikira ni menshi mugabo utegerezwa kumva, kandi amakuru akomeza kudushikira murabizi ko abayibanda muri politique, diplomasi ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini. Dukomeje kwizera ko kandi amakuru tugenda tubagezaho kuri imbonesha kure imwe rudende bagezaho amakuru yizewe aba yaturutse mu masoko yacu ari ijya nino mu sereko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu makomine agiye atandukanye mu gisata ca politique no mu mugwa wa politique hano Igitega. Hose tuba twahageze kugira tubagezeho amakuru yizewe gatanu kuri gatanu. Munyemerere twite cyane turebe soda bari mu bubuhero hano mu gihugu c'u Burundi bagera kuri 220 bagiye gusubira mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wahita wibaza kuri iyi nkuru tugiye kubagezaho, inkuru ikomeye cyane, ukibaza nuko abasoda bari mu buhero bugiye butandukanye hano ngaha mu gihugu c'u Burundi bagiye gusubira mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasoda bafungiye mu ibohero ngaha mu gihugu c'u Burundi bagera kuri 220 bagiye gusubizwa mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu migwano bahanganyemo n'umuhari wa M23. Turabigarukaho ku byaya makuru uri kubyibazaho byinshi mugabo tugiye kugugezaho amakuru akomeye cyane. Ndaza kukubwira ko kandira ko buca atari kuvuga rumwe na General Nyecubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Turaza gusimbukira mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo tukubwire ko umutwe wa M23 kuri igenekerezo rya kabiri Ntwarante 2024 yagaragaje ikintu kidasanzwe hano mu mujyi wa Sake. Ibyo byose nibyo tugiye kwibandaho muri aya makuru aba yatojwe n'abamenyesha amakuru yacu ndetse aba yavuye mu masoko yacu dufite ijya nino cyane isata bigiye bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemerere twite n'ibya makuru tuyabumburire ahangaha kuri iyi nkuru ikomeye cyane iri kuvugwa ku basoda b'abarundi. Murabizi ko hari abasoda b'u Burundi bivumbuye mu migwano mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu migwano yari ikomeye cyane yari ihanganishije abasirikare b'abarundi ndetse umugwi wa M23. Uyu muhari wa M23 birakomeye cyane kuko wakomeje kwivugana abasoda b'abarundi batari bake cyane. Abasirikare rero birangira bivumbuye ku rugamba ndetse bataha mu gihugu cyabo c'u Burundi ku ngufu. Abangaba ni byabaguye amahoro kuko baratashye, kuko bageze ngaha mu gisagara ca Bujumbura bahita batabwa muri yombi bashyirwa mu mabohero agiye atandukanye, dore ko aba bagirijwe ibyaha bigiye bitandukanye harimo kugambanira igihugu, kwigumura ku migwano hara mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no gutererana abandi basoda ku rugamba. Ibingibi bahise batabwa muri yombi ndetse barafungwa bikomeye cyane, dore ko Nyecubahiro General Major Evariste Ndayishimiye uyoboye igihugu cacu ciza c'u Burundi yahise atanga itegeko rikomeye cyane ko abo basirikare batabwa muri yombi ndetse bagahanwa by'intangarugero. Abasirikare bakiye ibihano, ariko ku yandi makuru yadushikiye ngaha muri studio hano Igitega kuri Burundi News TV ku kinyamakuru gishakisha gifite amasoko akomeye cyane, abamenyesha amakuru bibanga batugezaho amakuru akomeye nuko ahangaha abasirikare bagera kuri 3 batorotse mwiri bohero bagatoroka, aribo batugejejeho amakuru twagiye tubagezaho mu makuru yacu yatambutse. Bivugwa ko mu sereko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo hakomeje kugwa abasirikare b'abarundi ndetse na benshi bamwe bafatanyije na FARDC M23. Umuhari wa M23 n'ubundi ngo wakomeje kwivugana abasirikare b'abarundi nk'uko twabitangarijwe n'aba basirikare baturutse mwiri bohero bagatoroka ubugenzacyaha. Abasirikare bakomeje kudutangariza amakuru akomeye cyane bavuga ko mu seruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kuberayo amaba akomeye cyane ndetse n'ibyaha bigiye bitandukanye, nubwo leta ya Gitega ndetse n'ubutegetsi bwa Gitega ubu ngubu buyobowe na Nyecubahiro General Major Evariste Ndayishimiye
Ndayishimiye bukomeza guhuma amaso abene igihugu kugira batabona ibiriko biraja mbere mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba basoda bakomeye cyane barakomeza badutangariza amakuru akomeye cyane ko mw'iri bohero haberamo ubwicanyi ndetse n'ubugome ndengakamere kubera ko ngaba basirikare bima ibifungurwa ndetse n'amazi meza ndetse nta n'ubuvuzi ngo bajya babona, bakubitwa inkoni, bararira amazi ndetse bakamenwaho n'amazi ashyushye, bari kubabaza impamvu batariranye abandi basirikare ku rugamba. Nk'amakuru twatangarijwe n'abangaba baturutse muri iri bohero bagatoroka ubugenzacyaha bwa Gitega bwabagirizaga ibyaha bigiye bitandukanye harimo ibito bito ndetse n'ibinini nk'ibyo kugambanira igihugu. Abasirikare kugeza uyu munsi ntawe uzi neza aho bari kuko bahise batoroka bikomeye cyane, dore ko bamwe bavuga ko banari hanze y'igihugu cy'u Burundi. Abangaba ngo bahise bahunga igihugu cy'u Burundi nyuma yo kubona ko igihugu cy'u Burundi kiyobowe na Nyirincyubahiro Gen Major Evariste Ndayishimiye atakeza yifuriza abasirikare be arongoye ndetse bakaba barongowe na Gen Prime Niyongabo. Ubutegetsi bwa Gitega burashinjwa ibyaha bikomeye cyane byo gushora ingabo zavyo mu hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bagakomeza kugwa muri iyi migwano bahanganyemo n'umuhari wa M23. Amakuru akomeye cyane rero umugabo tugira ngo tugushikirize ariko adushikaho umwanya ku mwanya ari guturuka mu masoko yacu agiye atandukanye, nuko aba basirikare baganirijwe na Gen Major Evariste Ndayishimiye bagashimwa bikomeye cyane ndetse bakarekugwa. Kuri ubu aba basirikare biravugwa yuko barekuwe ndetse bagahabwa n'amafaranga yabo bakoreye. Antoine Felix Tshisekedi ndetse na Nyirincyubahiro Gen Major Evariste Ndayishimiye akaba yabasabye ikigongwe gikomeye cyane, akabasaba gusubira ku rugamba ndetse no guhangana n'umuhari wa M23. Abangaba bahise bemererwa amafaranga akomeye cyane, dore ko na Antoine Felix Tshisekedi yavuganye na mugenzi we kuri telefone akemeza ko aba basoda bakwiye gusubira mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse ngo bazaca bahabwa amafaranga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni amadolari akomeye cyane ku isi ngaba bazajya bahembwamo, dore ko bemerewe ibihumbi bigera ku 10 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murumva ko ni amahera akomeye cyane, amahera menshi cyane aba basoda bari bafungiye hano mu mahoyero agiye atandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi bagiye kujya bahabwa. Biravugwa ko rero bagiranye ibiganiro bikomeye cyane nk'uko umumenyesha makuru wacu yajya tugezaho iby'inkuru yarahibereye. Bavuze ko ngo bagiranye ibiganiro bikomeye cyane n'aba basoda ndetse na Nyirincyubahiro Gen Major Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi, bagaca bamwemerera ko icyatumye bivumbura hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigumura ku migwano yari ihanganishije umuhari wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC. Abangaba bavuze ko ari ibigwanisho ndetse n'indwara zari zikomeje kubataka ahangaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse nta n'amafaranga babona ndetse ngo bari bashaka n'imiryango yabo, dore ko bahise bemererwa ikintu gikomeye cyane kitamenyerewe hano mu Burundi, ari nayo nkuru iri kuba kimomo ku mbuga ngurukana bumenyi. Bikaba biri kuvuga ko Gen Major Evariste Ndayishimiye yahise abaha uruhusha bajya gusura imiryango yabo nk'uko babitangaje. Munyemerere twese cyane tujye kuri aya makuru biri kuba ko Ndirakobuca ari kuvuguruzanya na Gen Major Evariste Ndayishimiye, perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Perezida w'iki gihugu cy'u Burundi ashaka ko abasoda basubira mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko Ndirakobuca akomeje kumuvuguruza bikomeye cyane, dore ko uyu nguyu ari kugaragaza impamvu nyinshi zitatuma abasirikare bongera koherezwa hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Aya makuru yasohotse avuga ko Ndirakobuca ubu ngubu batari kuvuga rumwe na Nyirincyubahiro Gen Major Evariste Ndayishimiye bari gupfa izi mbohe n'ubundi zari zifungiwe mu mabohero agiye atandukanye, dore ko aba basoda bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi. Ndirakobuca ari kugaragariza umukuru w'igihugu cy'u Burundi ko abasirikare ari ab'ingenzi ndetse no mu gihugu cye, anagaragaza mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi hakomeje abasirikare bakomeje kuba bace cyane ugereranyije
ugereranyije n'abari kwerekera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ku makuru yadushikiye yaturutse mu masoko yacu ari ijya no makomine agiye atandukanye, dore ko biteganyijwe ko hari abasirikare ba hano mu gihugu cy'u Burundi barava mu ishyamba rya Kibira bakerekera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko uko amakuru agenda avuga ni uko aba basirikare baturuka hano mu ishyamba rya Kibira barerekera ahangaha mu gihugu cya Tanzania, ubundi bakabona kubirinduka berekera mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi hamenyekanye amakuru akomeye cyane yuko mw'iri shyamba rya Kibira hakomeje kuberamo imyitozo y'imihari igiye itandukanye, dore ko hariwe umuhari wa FDLR, umuhari wa Mai Mai Nyatura, FARDC Wazalendo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bakomeje gukora imyimenyerezo igiye itandukanye, harimo gukoresha ibigwanisho, imigwano igiye itandukanye, bari kwitegura kuba bagaba ibitero mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye nko mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi kuri uyu mugambi uri inyuma uhedinzwe na Antoine Felix Tshisekedi ndetse na Perezida Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye muri uyu mugambi wo gukomeza guhungabanya igihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe kandi u Rwanda rwagiriza ibyaha bigiye bitandukanye nk'umuhari wa FDLR ukomeje kwiganza hano mu gihugu cy'u Burundi. U Rwanda ruvuga ko uyu muhari wa FDLR ukomeje gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside mu karere k'ibiyaga binini. U Rwanda kandi rukomeza kuvuga ko uyu muhari wa FDLR uzagira ingaruka zikomeye cyane mu karere k'ibiyaga binini mu gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside, dore ko uyu muhari wagirizwa ibyaha binini bigiye bikomakomeye byibasiye inyukomuntu muri jenoside yakorewe abatutsi Mata 1994 yabaye mu Rwanda, aho uyu muhari wa FDLR wagirizwa ibyaha bikomeye cyane harimo kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi yabaye mu Rwanda Mata 1994. U Rwanda ruragaragaza ko abangaba ari umutwe witwaje intwaro ndetse witerabwoba ndetse ukomeye cyane mu gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside. U Rwanda rukomeza gusaba amahanga yuko abangaba batabwa muri yombi ndetse hagakomeza kwirindwa ingengabitekerezo ya jenoside hano muri Afurika hose. Munyemerere twese cyane tujye ku magambo akomeye cyane Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yashikirije umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, dore ko uyu nguyu yakomeze gushinja umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Rwanda muri rusange gukomeza gutera inkunga umuhari wa Red Tabara kugira ngo uhungabanye igihugu cy'u Burundi ndetse na bene gihugu. Igihugu cy'u Burundi kandi gikomeje gushinja u Rwanda ibitero bikomeye cyane bikunda kubera hano Bubanza ndetse ni Burundi hose, bavuga ko rukaba rukomeje gutera inkunga uyu mutwe wa Red Tabara nk'uko amakuru agenda abitangaza. Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye kandi akomeza kuvuga amakuru akomeye cyane yuko ntacyo batakora kugira ngo babungabunge umutekano w'abenegihugu cy'u Burundi. Yavuze ko kandi yifatanyije na mugenzi we Antoine Felix Tshisekedi, kandi murabizi ko Antoine Felix Tshisekedi yiyemeje kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda ndetse no guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Nibwo bafashe iya mbere mu gufatanya n'uyu mutwe wa FDLR ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro nka Wazalendo ndetse n'igisirikare cya leta FARDC kugira abaha imyimenyerezo FDLR ndetse na FARDC Wazalendo Mai Mai kugira babone uko bazagaba ibitero ku Rwanda nk'uko byatangajwe na Nyiricubahiro Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemerere twite cyane tujye ku makuru akomeye cyane ariko avugwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko umumenyesha makuru wacu yatugejeho amakuru akomeye cyane. Rero mugabo, icambere ni amakuru muba mutegerezwa kumva kandi amakuru aba akomeye cyane kugira ngo mwiyumvire ibiriko birabera ijya nino cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini. Dukomeze n'ibyaya makuru, dore ko umuhari wa M23 ubu ngo biri kuvugwa ko kandi werekanye igikorwa gitandukanye n'ibindi bikorwa byabaye iminsi yaheze, dore ko uyu munsi umuhari wa M23 wiyerekanye ku rugamba yari ihanganyemo n'igisirikare cya leta FARDC hano mu mujyi wa Sake, dore ko FARDC itari yonyine mu by'ukuri, dore ko yari aricyo gisirikare cya leta iri kumwe na SADC, ingabo z'u Burundi, ingabo za Tanzania ndetse n'ingabo za Malawi.
ahangaha kandi biravugwa ko bari bari kumwe na Wazalendo, Mai Mai, Nyatura, Monisco ndetse n'abacancuro b'abazungu. Bikaba biri kuvugwa neza ko M23 yahise yerekana ubushobozi ifite. Ni mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari hateraniye inama ikomeye cyane hano mu mujyi wa Goma y'abajenerali bagiye batandukanye bafite abasirikare n'abasoda ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bari guhangana n'umuhari wa M23. Amakuru akomeza kutugeraho nuko M23 yakomeje kwihemura cyane yerekana imbaraga ifite, dore ko yarasaguye abasirikare b'abarundi ndetse irasagura abasirikare ba Tanzania ba SADC, ishwanyaguza imodoka z'intambara, ibimodoka, ibifaru ndetse n'amasasu bagiye bigarurira uyu muhari wa M23 kandi ugakomeza kwerekana inguvu zidasanzwe, inguvu zikomeye cyane hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bisesengura ko umuhari wa M23 ukomeje kwerekana imbaraga zikomeye cyane, dore ko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, perezida wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ubu ngubu yatangiye kugira ubwoba atinya uyu muhari wa M23, dore ko aba biyita intare za Sarambwe n'ubundi bakomeje kwerekana ubuhanga budasanze hano mu migwano iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi nyiricubahiro Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yemerewe intwaro, yemererwa abasirikare, yewe yemerewe n'inkunga izo arizo zose kugira ahangane n'uyu muhari wa M23. Ariko ku makuru adushikira nuko abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politike mu gisata cha diplomasi ndetse n'igisata c'umutekano baragaragaza ko ubu ngubu amakuru akomeye cyane ari uko uyu muhari wa M23 utoroshe kuba FARDC yawutsinda ndetse no kuba M23 yatsindwa n'igisirikare cya FARDC cyangwa se SADC, dore ko bagaragaje ko umutwe wa M23 wiyubatse bikomeye cyane mu bya gisirikare ndetse n'ibya tekinoloji barwanisha hano ku rugamba. Ni mu gihe kandi ibi babishingiye ku makuru agenda sohoka n'ukuntu uburyo M23 ikomeza kwigarura ibice bigiye bitandukanye hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku makuru umumenyesha wacu yatugejejeho, umumenyesha makuru wacu yagiye atugezaho, ndetse amakuru ariko adushika ko ubu ngubu ari kuvuga ko aba basirikare bakomeye cyane harimo Uwanyu, Generali Uwanyu wa South Africa yaciye yerekena mu kubonana na Antoine Felix Tshisekedi hano i Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahangaha biteganyijwe ko baraca bagirana ibiganiro bikomeye cyane, ndetse bikaba biri gushimangirwa ko bakomeje gukomerana imikoranire ikomeye cyane kugira barebe uko bakwirukana uyu muhari mu mashyamba ahereye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe Antoine Felix Tshisekedi we yanditse ku rubuga rwe rwa X ko umuhari wa M23 ari ukomeje kubuza iterambere Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi ukomeje kuyibangamira mu bikorwa by'ubukungu ndetse n'ibyo guteza imbere abene gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi Generali Uwanyu wa South Africa we yakomeje kugaragaza byinshi ari kwemera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko biteganyijwe ko n'ubundi hari abasirikare ba South Africa bazerekera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwana n'uyu muhari wa M23. Ni mu gihe Generali Uwanyu yagaragajwe ko n'ubundi abasirikare ba SADC ndetse n'abasirikare baturutse muri South Africa mu by'ukuri nta musaruro bari kugenda berekana ahangaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo bagize ubwoba bukomeye cyane. Ni mu gihe Generali Uwanyu wa South Africa yerekanye bamweretse amakuru akomeye cyane uburyo FARDC ndetse na SADC bikunda kugwanamo, dore ko bigwana bifite ubwoba ndetse biherereye inyuma. Gusa ingabo z'u Burundi muri iyi nama zashimwe cyane, ndetse abasoda b'abarundi bakaba bashyiriweho umudari ukomeye cyane, byemejwe yuko bazabashimira kuko bakomeje kwerekana inguvu hano kuri urugamba bahanganyemo n'umutwe wa M23. Munyemerere twihuse cyane tujye ku makuru akomeye cyane biri kuvuga ko M23 ubu tuvugana ubu ngubu iri gukontorora umujyi wa Sake. Ni mu gihe amakuru atugeraho ari dushikira turi kugezaho n'umumenyesha makuru wacu uherereye hariya mu mujyi wa Goma ari kutugezaho avuga ko ubu ngubu M23 ijana kurindi iri gukontorora uyu mujyi wa Sake bivanye nuko FARDC, SADC ndetse n'abasirikare b'abarundi nyuma yo gucucumwa bikomeye cyane basubiye inyuma bagahunga ndetse bagahunga
bagahungira mu mujyi wa Goma. Ni mu gihe biteganyijwe ko kandi M23 ngirerekera hano mu mujyi wa Goma vuba na bwangu nk'uko abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politiki ndetse n'iby'umutekano diplomasi gukunda kugenda batugaragariza aya makuru bavuga ko M23 ari amayeri menshi iri gukoresha kugira irebe ko yakwigarurira ibi bice byombi bikomeye cyane mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane umujyi wa Goma. Ndetse ni mu gihe kandi abiboneye imigwano ndetse bakabona na FARDC SADC bari guhunga mu modoka, abandi bari kwiruka n'amaguru berekera hano mu mujyi wa Sake, bagaragaje ko ubu umuhari wa M23 ukomeye cyane bidasubirwaho, ndetse bavuze ko uyu muhari wa M23 ufite tekinike na systeme ugwanamo, maze bigatuma FARDC ndetse na SADC bakuramo akabo bagakiza amagara yabo, nk'uko amakuru agenda tugeraho n'abaturage bagiye babitangariza Burundi News TV bagiye babitugezaho. Mwakoze kutwumva no kubana natwe, mugabo natwe tuzatubagezaho amakuru ariko aravugwa ijyanye no kumenyesha amakuru bigiye bitandukanye, ndetse na hano kuri Burundi News TV tugereranyije n'abamenyesha amakuru bacu baherereye ijyanye no batugezaho uko ibintu byifashe. Mwakoze kubana natwe, ciao ciao.